Nirmal Kenyam Kanasan Kontin Barashime Bajaling Biakamal Ka Nor Online TV Kajan Guasame Akan Konore Rajan Balakta Gorijan O Day yen subscribe Ka Nor Online TV Kadayan and York Nasan Koken Kodian Latin Content Banonka Ka Nor Online Dian Gachwaling Agua and Wale Shanga Jandang Road Dish Kafai Diokron Kinandaro Jandang Ridongwan. Ladan banlat kajan guasame chalad en wo shi governor James Udok shi organization dial jugono degane dial tin chuch rewish kamala kal nasin lunjok dekan kalwak kie be NGO ni ki organization ni tin content kan loga mokan kan tup bakagak chajaladino ban rajima ban yokul link la gwa ka dobdan de shublo dan kajan Nyoka kanasan ko ken ko VTT bukan baga choma la je kanitin content go jano de kan kaling bana lero ma ban je cholin kel shala de no ne gwasme kwaren dini genere which kamalakal ki apanal state won mishal kay James Udok yene dial ten loi ki ji humanitarian ki organization dial kon la lo ka tup ko je ga jogono they can work they can to connecting content chuch natin content lun jogre which kitin were which kamalakal ko shush kanalong katel kwan tel pinete go kitel kwakne ten content they can dor ken they can kuli ya pingajan shena ideal jogono they can work they can top ka wada kona shi organization dial chekajuk ko they can work more they can top ko din ideal content chuch they can work they can jek Shela no nene shinedi shop ke kisni awon niam chiki shubra we kamala kal ne tumwana long kana ita shu kana long katala lok misha kamka kamala kal ka re we kamala kal karwade take organization ki ji humanitarian to shop ka janwana awon niam organization janwana awon niam awa radiant chilwang organization kel karwade jen organization lana chilwak shito an organization ma shwale gwasame shwale Caritas organization jen organization lana chilwak shito karwade rai wichin wini kan organization tin kokien kian jiwo ne kan kalwak kan to organization makarwade Caritas organization ajen chilwak to boki ajen chena azlo gore wish kawada kona kane dialan kontin chilunjok kitin chore wish kamalakal chawraji mukula lat gwasame akwanu dok chega jugano any organization mu wete lo che lwak che to kitene dial konin shuch cheka lwak atel long mutopa ko kana sa wachu ken ketel kwan kakan take ga just did bo kane to mo te cha ka look an organization but te chi look here to bo organization more we kam mala kalki ka panal state baje gek je jiladino a chi organization mo she bilong water lo lade re wicha kamal kalki ka panal ko cha kan malada she jalat shi kwano dok governor dung apanal chi raj mu jalat an kwarnu dok jala kel kana kwar mishal Peter Paul jen Ramadan la chairman kiram la kwar ko organization usually RRC me chika wakel kana jen Ramadan la governor udok rewika kamala kal kika panal keliu chikanuka wadakona kel ko bikane dialan kontin chuj bikan ko gwit sharaja mo chajeling ba ka do bana shalat ka je kwar ko de need konin shuch de ka lok rewishin wini shi kwar ni Peter Paul ramla kwar ko organization RRC sharaja mo chajeling men do bana shalat ka je anu mu te shi organization dial shi kan lok shi kan top an organization balado anu tala long mi je to rewishin wini organization ma bajaga kache bangot kalata rewi ka panal shi kwarni James Udok governor dunga panal state charaja ma chajalat ko ne to wan lung luin ka jokki wo gare wish ka panal ke malakal
kan ngai ke jen wo ne dialan kontin lojre wish ka malakal kan ne konte support ne garon kin daru wel jok kan kuran pai talk re wish ka Sudan ron kin daru wel jok kan ne konte shi jen me civil war talk re wish ka Sudan ti ne diaru en barka kem ne kan ne to shi lo re wish tama ki wo ka kalkale kan ne dialan kontin jere wish ka Sudan gwaze ci Korea to ga pai ngwan ron kin daru jen dang lo jok antama ron kin daru jandang ro ngwan ni de konto kullu loire wichin wini tilaji malakal ki apanal wakan gol kan long medi ta kashush kan long chawraje ma chaje kullu top kan idin konto law tin let ko organization di alko de kan log de kan top ka organization be kan o kan lo kan je top organization ma baje ga kare wicha ka apanal chawraje ma chaje lat ke kushu ka manana shu kan are wichin wini me jira me jidit ke jan channel me de jogono jen nywa kana sun ko ken ko blerti bikan chumala shu kaji ko gwazan te shu kaja biya ta kamal bye bye